Moja kwa moja tupo ndani ya kipindi. Basi katika mawili matatu tucheke, tujifunze, aidha tuelimike moja kwa moja. Mzee wangu salama. Usalama utoshaji. Naona ushakuwa vizuri sana. Napenda pombe sana. Kwa nini unapenda pombe? Kwa sababu ya mawazo, kujitoa mawazo nini, lakini najikuta mawazo ndo kuharibisha. Sasa kabisa ushasema kwamba ukitumia pombe na sigara unaharibika na bado unatumia. Kwa nini unatumia wakati unajua ni hatarishi katika maisha? Inabidi mimi naomba Mwenyezi Mungu pawe mwisho mwema. Hakuna kingine. Lakini ningali nakunywa. Kitu gani kilisababisha uanze kunywa sigara na pombe? Sigara na pombe ilionekana mimi nimezaliwa kwenye pombe. Nini sasa kuacha ikawa ngumu kwangu. Sasa utaacha? Utaacha. Tena nashauri wenye kuacha waache kabisa, kwa sababu tuko tunakufa watu wengi. Kwa sababu mdogo wangu amekufa jana kwa sababu ya pombe. Bangala. Sasa na ndio maana mimi naacha. Kifanyike kitu gani ili uache? Kitu kifanyike ni kuniombea Mungu mimi niache, lakini tu unasali. Lakini na swali mwezi Ramadhani. Mingine miezi sali. Mwezi Ramadhani kweli unaweza kuvumilia kuvuta sigara na kunywa pombe? Unavumilia? Unaonaje uvumilie moja kwa moja uache? Kuniombea Mungu nyie. Sasa pombe gani uko unatumia hapa? Inaitwa kiki. Unakunywa kavu afu sijala. Ndio tunakufa. Basi nashukuru sana.